ku dlayiwa ka vanhu leswi fambelanaka ni tipolitiki ku ya emahlweni eKwaZulu-Natal. Hi mpfhuka lembe ri sungula swirho swinharhu swa ANC na IFP va balaseriwe va lova. Holobye-nkulu Sihle Zikalala u ri mavandla ya tipolitiki ma fanele ku tirhisana ku lwisana ni vugevenga lebyi. The police continues to arrest people who are suspected of killing political leaders. But at the same time, the killings are happening. And that also talks to the role of parties. And that's why we even said the minister and government in general will be meeting with political parties. Zikalala uri vale kuteni ni tindlela to antswisa ikhonomi ya xifundzeni-nkulu. Va karhi ku kanerisana ni vavekisi kutani makungu yo pfuna van'wamabindzu lavatsongo. Uri ni timasipala leti nga le ku tikeriweni ti kona eka makungu ya vona. U tlhele ako va vilerisa swinene hi ku tlakuka ka vugevenga bya madzolonga eKwaZulu-Natal. Crime where people are killed in communities, the issue of taxi industry, the issues of communities who are living in fear because of criminals. All of those issues, there's one area around Uchugela where people are living in fear. Nhlengeletano ya masiku manharhu yi fika makumu hi Ravuntlhanu.